Товарищ министр обороны, личный состав Управления Министерства обороны и Генерального штаба, воинских частей отдельных подразделений на торжественное собрание, посвященное 33-й годовщине со дня образования вооруженных сил, собраны. Заместитель министра обороны генерал-майор Бжаня. Ҳтәыла ӷахәымга данақәла аԥсадгьыл ахьчара анаҭахха аамҭазы зҽеидкыланы игылаз аԥсуа еибашьцәа акоманда рызҭаша атәылахьчара аминистрра еиҿкаазарц ӡбан. Гагра раион ахы ианақәиҭтәха аамышьҭахь зқьышәиԥшьыни жәижәаҩа шықәсазын жьҭаарамза жәеиза аҽны аусбарҭа шьақәырӷәӷәан. Ҳаҭыр зқәу аветеранцәа, ҳаҭыр зқәу асасцәа, хасасуҳәара уаҩ дызбом, аха ҳарра иахысуа иахьа зегьы ҳажәлар иаҳзеиԥшу зегь ҳзыҳәан иахьатәи амш ныҳәа дуны иԥхьаӡоуп ҳара ҳаԥсадгьылаҿ, ҳауаажәлараҿ, ҳарраҿ. Иахьатәи амш ахы шыҵнахыз иахьынтәаауа ара изымдыруа ҳәа уаҩ дтәаӡам. Уи иара ашьаарҵәыра илҵны ахы, ашьапы, адац убахьантәоуп иахьаауа. Уи аибашьра ианалагаз ишыжәдыруа еиԥш август жәиԥшь рзыҳәан зқьышәиԥшьыни жәаҩа шықәса. Атәылахьчара аминистрра анеиҿкааха аиҳаб инапынҵақәа назыгӡо ҳәа далхын аполковник ичын змаз Владимир Аршба, агенералтә штаб хадара азиуан аполковник Султан Сасналиев. Ус иара ахала изаамлаӡеит. Уи аԥхьа иааҵақәазгьы аусқәа аан, аха аҭагылазаашьа убыс ала иаалеит. Иаарласны иара аԥҵазар акәын, иара амарҭқәа, аҟәамаҵамақәа иҭахыз зегьы еиқәыршәазар акәын, аха хәымга ус аан иахьынӡааихаз жәдыруеит. Ӡбын октиабр жәеиза рзыҳәан ԥшьыни жәаҩа шықәса рзыҳәаны иманшәалахеит ҳәа сгәы иаанагоит. Ари нахысгьы аманшәалара ншәеиҭаа. Атәылахьчара аминистрра аԥҵарамш азгәаҭараҟны арра маҵазызуа афицерцәа гәыԥҩык чынла ишьҭыхан. Аԥсны атәылахьчара аминистр дрыдныҳәаланы иранаишьеит. Очередное воинское звание майор капитану Лагвилава Нарсу Гурамовичу. Товарищ министр обороны капитан Лагвилава по случаю присвоения очередного воинского звания майор прибыл. Аԥсадгьыл ахьчара сазыхиоуп. Иара убас атәылахьчара аминистрра ҩеижәи жәаха шықәса ахыҵра аҳаҭыр азын агенерал Сергей Дбар ихьӡ зху игха змам амаҵуразын иҳәа аорденқәа ранашьан. Майора Габилая Беслана Суликовича. Товарищ министр обороны майор Габилая для получения медали прибыл. Аԥсадгьыл ахьчара ахаҵ иуалны иԥхьаӡоуп. Атәылахьчара аминистрра иааидкылан амаҵазызуа аԥсҭазаара ирыднаҵо аҭакԥхықәра акырӡа иҳаракуп. Хамеигӡарак аамырԥшыкәа алыҵшәа бзиақәа аарԥшуа иахьа уажәраанӡа абиԥарақәа рыла рҽеиҭныԥсахло рԥышәа еихаҳауа иааргоит Аԥсны атәылахьчара аминистрра. Алхас Ԥсардиа, Рамо Камкиа, Аԥсуа телехәаԥшра.